Well, let's all stand. Open your Bibles with me to the book of Acts chapter 20. Acts chapter 20. Okay? Kahit kung awisan, digiti amin, nga agtutubo, nga agaten, iti doktok tayo numalem. 2:30, Philippine time. Okay? So we have wonderful program and preaching prepared to minister to your spiritual need as young people. But in Acts chapter 20, I'd like to start reading in verse number 20 to 24. Acts 20, 20 to 24. The Bible says, "And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me." Altogether, verse 24. "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Okay, the Bible says, everybody read all together. "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Shall we bow our heads in prayer? Naindaklan nga Dios, maikari ka nga umawat iti pamadayaw. Maiparbeng laeng nga ipaay mi digiti biyag mi nga iserbi mi king ka, O Dios. Tapinarswa na kami, ket numampay na isina kam gaputi basol, inayat na kami. Karinted mo ti anak mo nga nagsakripisyo di krus. Tapnon maipulang kami ka, maisalakan kami ti panakadusa, kadaglakam iti biyag nga agnanayon. Kasing kami panagbiag iti dayti rabaw iti daga, gangan na et ka nagdaldalyasat. Apo ibawing mo dagiti panagkita mi, tasan kuma nga dagiti kinaubaw nga nainlubungan, nga isot arisgaran dagiti puso mi. No diket iti arisgaran mi kuma dagiti nailangitan, kenting kami panagserbikan ka. Apo ado dagiti makaitubeng, ado dagiti sitwasyon, pasamak iti panagbiag. Ket no dadduma gaput kinakapoy, tatao kami, maapektaran kami apo. Sapay ta deti nga mensahe, ma-challenge dagiti pamati mi, that we will be steadfast and unmovable and abounding in the work of the Lord. Bless everyone in the sanctuaries and in the comfort of their homes. Bendisyonam apo ti internet, ti live stream, as tamat iti Zoom. From the youngest to the eldest, sagiden na kami apo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Ti paulo ti message ngay iburay kada kayo tang bigat, ket be steadfast and unmovable. Everybody say it together. Be steadfast and unmovable. Please tell your seatmate, be steadfast and unmovable. Go. Ayan. Maminsampay kakabsat. Pigpigsaan nyo. Ready, go. Ti kayat nga sawen kakabsat, ti steadfast ket unwavering.
unwavering, natibker ket saan ang magaraw. Dahil ti kahit ang asawan ti steadfast and unmovable. It implies nga dada dagiti sumagbamano nga factors wenno banbanag nga isudat mangbaliw ti panunot tayo ken mangibawing dagiti focus tayo. But as Christians, we must be steadfast and unmovable in our faith and in the work of the Lord. This is the duty of every Christian. Nga bantayam ta panunot mo, bantayam ta pusom, salaknibam ta pamatim, tapnon san nakamaguyod, iti impluensya, iti lubong, kansan ka nga maupay, kadagiti panubok dadagsen ken parikot nga sumangbay, bayat iting kapanagserbi iti Apo. Haan nga makabendisyon ti biag dagiti backslider. Ngem dagiti agtakder nga para iti Apo. Those who endure are the truly inspiring Christians. Ket di kita ti masapol kakabsat nga kitaan tayo. As God's people, let us be steadfast and unmovable. Another thought and concept of the word is steadfast is loyal. Kaslakano detay aso kakabsat nga makitam ken kuana ti undying devotion to his master. Nga DJ aso kala DJ maysa nga pelikula tinaminsan. Nga uray na tay DJ amunan kakabsat. Ket napan na binanbantayan ijay nakaitabunan, nakaipumpunan DJ amunan. Patay na yung amo, pero siya buhay pa rin ang kanyang loyalty sa kanyang amo. Kas anak iti Apo, masapol nga kas jay kumamot ti puso tayo nga para iti Apo. Ken para iti trabaho iti Apo. And undying devotion. That we must be firm and fixed in our belief, in our position, and in our heart for the work of God. Sabi kumata, dating a message will greatly help us. Ni Apostol Pablo kakabsat, adu dagiti nagpasaran na nga banbanag bayat iti panagserbi na iti Apo. Prison na ibalbalod, troubles. Everyone experiences troubles. Famine, panagbisin, and imprisonment. But all of these things did not move Paul. Han isuna kakabsat nga nagaraw. Han isuna nga nagbaliw, han nga naupay. Saan nga nagsanod? Saan nga pinaapektaran kadigitoy nga banbanag? That is why he said in Acts chapter 20, kat kunana, but none of these things move me. Tika na nga sa dito, move me, mang-move kunana, to move means to be discouraged. I don't know no anya digiti banag nga mabalin, nga mang-discourage kada tayo kakabsat. But definitely, every Christian, at some point in time sa kanyang buhay, ay makakaranas ng mga pangyayari na pwedeng mag-discourage sa kanya. To move means to remove you from your place of confidence. Nga dati kakabsat, naanap tayo iti panagserbi, panagtalek, panangbirok, panangitalek, dagiti banag ti Apo, ngem itan kakabsat, agbibiyag tayon, iti kabukbukudan tayo nga pagayatan. We are not living on our own will. We are no longer seeking the will of God. We only think about our own selves.
Kakabsat amom, no iti pagarup mo, DJ iya dayum tiyapo, kadagbaling ka nga nawaya, ibagakkan ka, umilit lang tilubong mo. Kadagiti Kristiyano, nga umadayo kadaglamis tiyapo, nga di panagriknada, nawayada nga mga ramid ti kay kayat da. Kayat ko nga maawatan, imilit tilubong mo. Kasi tila makitam, tabagbagim. Di bukod mo nga pagayatan. Numan pa'y adot mabalin mo nga turungen, adot tataw ti mabalin mo nga magayem, ngem na misam nga makita, di dakdakkel nga plano ti Apo. Di kad imilit ti lubong mo. But you feel, if you are backslidden, you feel like, I'm free. I can do what I want. Nawaya akon. That is what we call deception. Panakaalilaw. Na-scam na katariknam. So that's what it means to be moved. It also means to be disheartened. Maawanan tayon kakabsat, ti turud, ti pakinakam. Maupay. Umibat. Mabanugen. Sino kada kayo kakabsat? Itinabanugan. Hamula maibalikas, ngam isot na gunag tapusom. Katnog may saka, baka ipukpuk ka mo nga siksika, nabannog akon. At daka di kakabsat. Amuyo, awan tao ngagbalin nga seryoso at panagserbi na tiyapong hanamariknat pa nakabannog. Ngam napimpintas nga ti pakariknam ti bannog, kat gapot pa nagserbim tiyapo, ngem data pa nagbiag mo tinainlubungan, isot pa kabambanogam. Di ngamin kakabsat. No garamit kat dakas, mabannog ka. No agserbi ka tiyapo, mabannog ka. May mayat lang di agserbin tiyapo, tauray mabannog. Tiyapo maayayo, kat addanto koronam sa dilangit. No madayo ka tiyapo, mabannog ka, kala di prodigal son. No agserbi ka nga napasnek tiyapo, mabannog ka. May mayat langan, di agserbi nga napasnek, uri mabannog. Gaputa amom nga tiyapo, han na malipatan, dagita nga pa nagserbim kenkwana. Dadakil daman, uno babasit, ngay naramid mo itinagan tiyapo, God will never forget your works and labor of love. Isu nga ti panagbiag, awan tao nga ti mabannog. Pilyam lang, no yan nat kayat mo nga pakabannogan. Awan tao nga na makarik na kakabsat, iti weariness. Pilyam lang, no sa dinot dapat pakarik na am ti weariness. Aming nga tao, mabannog. Ngam kuna ni Apostol Pablo, but none of these things move me. To move means to cause you to sleep or even fall. That is sleep kakabsat kat may kaglis. Kuna na yan takalsada, caution, is slippery when wet. Tigayat na nga sa when, agchinelas ka, tanabasa. Slipper. Is slippery when wet. Kahit na nga sa when, agannad ka, tanagalis. Isu nga biyang ti Kristiyano kakabsat, iti agan-anad. Agparbeng. Agmanakem. Why? Taado, dagiti mabalin tayo nga pakaikaglisan, pakaikalangan, pakaikawaan, pakaitikleban. Kadagyaman tayo. Tada deti pulpit ti HBBC. Nga natured, nga mangipalagip, dagiti nga banbanag kada tayo. Tano da duma, pagarupon tayo nga nasayaat, iti sitwasyon, ken sasaaden, ti makinuneg nga kinatao tayo. Ngam gayam, babaan ti panakay kasabati sa utiapo, masukimat tayo kat mabigbig tayo. Ado gayam ti nagkurangat. To be steadfast is a Christian trait. Ti agtalinaed nga natibker, ken sana magaraw, ket dayta kakabsat, kababalin, iti maysa nga Kristiyano. Be steadfast and unmovable.
Adu dagiti trials, problems, and difficulties, iti panagbiag. Ngayon kakabsat, intay ko matuladan, dito yung kalad ken kababalin ni Apostol Pablo. Let us imitate this characteristic of the Apostle Paul. Amen? Would you like to be steadfast and unmovable? Aware ka kadi nga adut sulisog ti aglawlaw mo? Ken addapay dagiti parikot nga mangsulisog ken ka ngaglamiis iti Apo? Are you aware of that? So anat aramidem? The Bible says, be steadfast and unmovable. At dati sumagmamano nga bamba nagkakabsat, nga praktikal, nga inak ipakita kada kayo, nga haantay ko maipalubos, nga datayo kat magaraw, kada gito'y nga bambanag. No di kat agtalinaed, ken agbalintay nga natibker, nang nangruna kakabsat. If you look at biblical prophecy, i-include ko, we are in the last days. Data yung timot uding al-aldaw. Nanyanin na kan umay alang tiyapo. Nung ata umay tiyapo ita, nakasagana ka nga sumabot king kuana. Masarakan na ka nga tatiyapo, nga natibker, ken nabunga, iti pa nagserbi king kuana. Uno masarakan na ka itiyapo, nga madama, nga itartarayam isunan. Kadaglamlami iska. Kuna na the Bible, the Old Testament, I think in the book of Hosea, prepare to meet thy God. Prepare to meet thy God. Iso nga, because we are in the last days. Mabaling nga, dati kiti rason tayo, kat kuna tayo, casting amin. Ngam padasan tayo, nga adresan di gito yung bambanag. Umanay da ka di nga rason, tapnon da tayo, kat maupay, iti pa nagserbi iti Apo. Are they enough reasons for us to be discouraged and to faint in serving God? Umuna kakabsat, that should not move us, mangrugi amin ti letter D, is darkness. Darkness. Ano't darkness, kakabsat? Sipngit. Ano't kabaliktaran ti sipngit? Lawag. Ano't kabaliktaran ti lawag? Bacarra. There were times that the will of God was not crystal clear to Paul. And maybe dahito iti agdama nga sitwasyon iti biyag mo. Nga hamo ma-figure out, hamo makita, hamo maawatan. No ana nga talaga ti plano ken panggep ti Apo iti biyag mo as a Christian. It seems dark and not crystal clear. Unlike kadigite, kasla kumakanyak ita by the grace of God. I surrendered my life when I was 14 years old. And from that time, very crystal clear kanyak, no anya iti plano kan panggap ti Apo ti biyag ko. Kat ijay ko kakabsat nga invest ti biyag ko kan ti amin nga resources nga ipatalag iti Apo kanyak. To many Christians, the will of God is not crystal clear to them. They seem to be groping in the dark. At karkara pa, Apo anang nga ti pagayatam kanyak, anat planom. But Paul would not allow the darkness to move him from his life of serving the Lord. Uray man kasla, makonfuse ka ti agdama. Kaputa di ma-figure out, anang nga ti pagayatan ti Apo kanyak. In the meantime, while you are waiting to see the will of God in your life, just serve the Lord. Agserbi ka lata iti Apo. And darkness should not move you. At daka di kakabsat, kadaka itatay, iti sitwasyon na. Nakunam,
hang ko makita, hang ko ma-figure out, hang ko maawatan, no ana nga talaga ti kayat ti Apo, kanyak iti biyag ko. Siyempre, it troubles the mind. It gives fear. Ana nga ruden. But you know, there are things that you can do in serving the Lord while nga urayem nga iparipirip ti Apo king ka iti pagayatan na. If I go a little deeper, there may be reasons why it seems nga mo makita ti pagayatan ti Apo ti biyag mo. Mabaling nga dadadigiti basol nga mangbangan. Mabaling nga dadadigiti nakaigalutam nga nainlubungan. Kat uri kasarsarita na kay ti Apo, hamumangeg di pa nagtimag na gan ka, tanaring-ring gurmot nga dingdinggem ti lubong, gem iti boses iti Apo. So mabalin nga kunam ti Apo ita, Lord, anak ka di ti rason nga jak makita ti pagayatam ti biyag ko. DJ ti sumarno nga question mo. Hanga DJ, anat pagayatam kanyak Apo, jak maawatan, ipakitam. Mabaling nga ti saludsudem, anak ka di ti rason taapi nga jak makita Apo. Self-searching and allow God to search your heart. Kat ti Apo i-reveal na king ka, anak ko, deti ko matipanggap ko king ka, ngam di ka mo't willing nga mangi-give up dagita nga nakaigalutan tabiyag mo. Are you willing to deny? Jesus says, I will show you my will, but are you willing to forget yourself? To deny yourself and take up your cross and follow me. Kasi naipakitak kan ka anak ko ti pagayatak, dahi ti agdama nga sasaaden iti pusom, hanmon tumot lang kayat, iso nga di makita, di pagpakitak kan ka. Tahang kamot willing nga mangi-give up, dagiti ba nagkadapat mo i-give up para iti panagtulnog mo kanya. There are many young people nga glabas iti teenage life, nga di daman lang na-experience tinadaklan nga panangusar ti Apo ti biyagda. Gaputa, adot na kaigalutan da nga na yung lubungan, nga barbarkada kanda dumapay nga bambanan. I praise the Lord. Hanak nga perfecto ti kinagtutubok kakabsat. Ngam nausar iti Apo, iti pigsak, bayat iti kinagtutubok. Agasam di kita nga pigsayo kakabsat. No basketball uri upat na 5 oras hang ka mabannog. Ape nga di mo ipaaramat iti panagserbi ti Apo deta nga pigsa. No may panggap ti sports anya nga arisgam. Ngam do panagserbi ti Apo agpapatay ka, agpipritsak, agtutuglep ka. Where is your heart? And then we begin to say, Lord, anat pagayatam ti biyag ko apay jak makita. God says, you will understand if you're willing to deny yourself. No, nagising na ba kayo dyan? Darkness. Bagaman ta kaabay mo, hoy, gising! Tulog yan. Oh. Amuyo kakabsatan nyo nga basi-basitan ti pa nagserbi ti Apo. Isut kadayawan katanukan nga aramid nga mabalin, nga maaramid ti maysa nga naisalakan. Awan sa bali no hanga ti pa nagserbi ti Apo. That's the highest and most honorable calling. Serving God. The King of Kings and the Lord of Lords. Awan na daydayaw ngam di dayang kakabsat. But anyway, even then, nga kaslang hamong makita kan ma-figure out, no anya iti pagayatan iti Apo. Darkness. Han ko mga isut mang move king ka. Just keep serving the Lord. May ikadwa kakabsat that did not move or discourage Paul. Number 2 is discouragement itself. Discouragement. Ano yung palubos kakabsat? Ngay sunaket malukayan wano anat ka sa wano no ede no kuma iwali-walim ko nada masukto kadayjay lugar na nga panagserbi ti Apo. He did not allow discouragement
to remove him from his place of confidence, or to sleep or even fall. Paul was not a super Christian with an S on his chest. The concept of a Superman is a myth. There is no Superman. If we will be honest with ourselves, we all have our share of discouragements. We may try to hide it. We may try to forget it. But it will always be there. So what do you do with it? What do you do with it? In connection, iti panagserbim iti hapo. Ni Apostol Pablo han ipalubos nga isunag at magaraw, uri adot discouragement. Things discourage him at times, like us. Adot maga-discourage kakabsat, iti panagserbi iti hapo. Makita yung tunong madamdama. Hanlaeng nga kadayjay, sasaaden na iti panagbiag, ti pakaupayan na kakabsat. Dayjay thorn in the flesh, which I personally believe, as revealed in the book of Galatians, nga deti siit itilasag nga ibagbagana, kat may sa nga sakit. It's a disease. Takuna na kadakwada, agyamanak, taore at dadaytoy, nga sasaaden ti bagik. Kaya nasaya at latay, iti panangkita yung kanyak. Kuna na di book of Galatians. So he had a thorn in the flesh. You know? And there are many people around him nga maka-discourage. Kat no panunutan na, nabannog ako, nagserbiti hapo. Ang kukayatan, I'm done. I surrender. Ayaw ko nang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Paul was honest with it. Because he said, Lord, remove this from me. Di pa nang ibaga na ti Apo, ikatom deti kanyak. He is saying, Lord, marigatan na ka deti nga thorn in the flesh. Ikatom Apo. But the Lord told the Apostle Paul, my grace is sufficient for thee. Like us, he was discouraged. Sometimes, what discourages us are Christians. Pada mga Kristiyano, maka-discourage. Kita man kaabay mo na maka-encourage ti Christian life na o na maka-discourage. Iso nga datay nga Kristiyano kakabsat. Panunutan tayo kung mga tipa nagserbi tayo at maka-encourage tayo sa bali nga Kristiyano. Ma-encourage tayo kung madigiti young people, iti pa nagserbi iti hapo. Sometimes family will discourage you. Sometimes your own people, relatives and friends, maka-discourage. So it seems nga amin kakabsat, nga kitam, maka-discourage. Agsarming ka, ma-discourage ka pa eh. Awalat na sayhatan. Uy, adan ni Kevin. Praise the Lord. Good morning, Kevin. Oh, tuloy-tuloy na yan, ha? Katamuyo kakabsat, listen. Mabalim mo iti agpatpatuloy ng agserbi ti Apo, mabalim mo ti maupay. Now, what is your choice? What's your choice? Agpatpatuloy ka kadi, in spite kadigito isang sangwam nga pakaupayam, wano agyield kagat kunam, kit di, maupay ako. Ket paupay kalatan, kadagiti makapaupay, nga bambanag iti panagbiag. What is your choice? Hello? But the Apostle Paul said, but none of these things move me. Now, why is it very important to talk about this, Pastor? Because you know why? Faith that is not tested cannot be trusted.
Definitely, kakabsat. Iti pamati tayo, kanti pa nagserbi tayo iti Apo. Ado, dagiti pakasuutan. And the Lord was very open and vocal to us about it in the scriptures. Hanayin lingid. Kunana, in this world you will have tribulations. Those that live godly for Christ Jesus shall suffer persecution. So hanayin lingid ti Apo. But you know, our faith, when it is tested, kat kunate kumaapo, noham mo kayat nga ikatan, di gito nga parikot, ti panagbiag ko. Papigsam nga ro ti pamatik, Apo. Increase my faith. So that I will receive the crown of life. Because the Bible says that those who endure will receive the crown of life. I don't know, no anyat napasama kan kadigiti Kristiyano, kadigito yung apanyempo kakabsat. Tano kumpara kadigiti Kristiyano, idimund una nga tiyempo, nga dida kabuteng kakabsat, tigilap, iti badang. Dida kabuteng, iti bara ti apoy. Wano dida kabuteng, iti panang papatay kadakwada, dagiti autoridad nga mangipawil, iti panagserbida iti Apo. They were not afraid to die. It seems today that Christians are more occupied with themselves than with the Savior. It seems today nga digiti Kristiyano, mas ngay ayatendan ti sarili da ngam ti Apo nga nangisalakan kadakwada. Importanten ti sarili tayo ngam iti Apo. Brethren, let us not be moved by discouragements. Number 3, alisto ti oras. The following did not move or discourage Paul. Number 3, demons. Kita mampita kaabay mo. Pira. Hanga demonyo deta kakabsat ngam no isot usaran ti diablo nga mang demonyo king ka. Ket masapol nga active ka ket hangka maupupay. Isot usar ni Satanas sa mang demonyo tabiyag mo. Satan and his crowd, his ally, did not like the work that Paul was doing for the Lord. So he threw darts in his way. Ado dagiti inkabil ni Satanas nga traps, wenno darts, wenno pakaupayan, pakaitikliban na kakabsat along the way. Because that Satan hated the work that Paul was doing. Amom nagpintas nga ma-realize mo dito nga perspective ti biyag mo a Kristiyano. Nahaan nga di problema at makitkitam. No di kat ibilang mo nga mabalin, nga daytoy kat oppression ni Satanas, takayat naka nga upayen ken lapdan di pa nagserbim iti Apo. Nagmayat nga maawatam di problemam iti kasjay nga perspektibo. Kat imbes nga upayen naka dayjay nga problemam, ti mariknam adadda nga mapaturod ka. Takunam, oh Satan, you're trying to stop me? Sige. Ipadasnak nga iyo prest, ipalpalalok ti agserbi ti Apo. Sa gidem ti finances ko, agkumitak ti dakdakkel, sige ka. Touch my resources, I will give more. Dito akakabsat ti dapat nga turod nga dakada tayo. Detehan na ka mabluff nga pulos ni Satanas, uray anat upay nga itid naging ka. Gapo ta maawatam nga dayjay nga problema. Aramid lang gayam ni Satanas nga mang upay king ka. Ket sangwom isunagat ko nam, sige. No kastat kayat mo, deto iti maalam, ipalpalalok ti agserbi ti Apo. Ket tunukwang ko na ni Satanas, isutag give up, madinsa, deto ipong pumayat. Tadamor nga atakaret, deto nga Kristiyano, ipalpalalo na't agserbi ti Apo. Isarden kung sa nga atakarenan, tapno agsarden mo tan.
Amoy di pa nagbiag ti Kristiyano, kasta lang nga talaga kakabsat. Ti may isa lang nga rason no ape nga talaga nga agkwit ti kaadwan kat umilit di pan nakaawat. Awang problema at pamagi, di na pan nakaawat kakabsat. Isu nga digito'y kakastoy nga mensahe. Tulungan na tayo nga mga miris kan makaawat. Iti sitwasyon mang-assess dagiti pasamak. Tapnon we can position ourselves to face the enemy squarely by the grace of God. Kat kuna tayo, Lord, kasdi lang gayam, torn of the flesh la detoy. Satanic oppression la gayam detoy, Apo. Then I will not allow myself to be moved. Give me the grace to be steadfast and to be unmovable. Sino kada kayo kakabsat, ti makarikrik na ita, ti panang oppress ni Satanas, ti biyag na. Nga da, digiti makitam nga usaran ni Satanas, nga mang demonyo, ta panunot mo. Mang demonyo, ta pusom. Kat mang demonyo, ta biyag mo. O kunam, Lord, I refuse to be moved. I will stand on my ground. Number 4, may kapat that Paul did not allow to move or discourage him. Number 4, disobedient believers. Bayat iti panagministry na kakabsat. It's amazing how great the grace of God was upon his life. Tano kasanot kaadot ti churches ngayon drugina. As jay mo ti kaadot problema na. Problema na deti na irugi ti Galacia. Ta nagpintas ti panang rugida. Ngem bayat iti panagserbida iti Apo. Naalilaw da ket sumyasi damutten iti na isuro kadakwada. So ako na ni Apostol Pablo, "O foolish Galatians, anyan nga maag nga taga Galacia, who hath bewitched you that ye should not obey the truth?" Kat kunana kadakwada, kaslaak may nga ina, ipasngay kayo manen kunana. Kahit nangasawang, baliwan kay mga disciple na, irugi kay manen. From the ground up, I will have to deal with you on the basics of the Christian life and help you grow once again. E nang nangrunang adlangan ng kakabsat, DJ Church, DJ Corinto. Amongst the cities in Asia Minor, during the time the Bible was written and Paul was ministering, Corinth was a reputable city amongst the rest of the cities. Babaknang titataod jay kakabsat. So nga dot members da nga babaknang. Ngam no kasanot ka nga tot posisyon da, has jay mo te ka nga tot purwada. And so Paul had to deal with them. Kat kunana, ye are yet carnal kunana. Whereas there is among you strife, apay nga diyo kaya nga urnusan di bagbagayo tagsususik kayo. Amom ti tao nga hanam mo nga hanna kaya ti makisimpagan makiurnus kakabsat kat jay karnal ti agar-ari king kuana. Tano na espirituan ka, kayat mo ti makiinayos. Ti tao nga espiritual, ti dakila problema, mapabasit na. Ngam ti tao nga karnal, wano na ilasagan, ti nagbati na problema, padpadakilan na, kat gusto na nga rubrubruban. So Paul said, ye are yet carnal, there is strife. Di yun lang ornos bagbagiyong kunana. There is division among you. Anyaya detoy. So nga no kasanot ka adot ministry na. Kas demot ka adot parikot kan problema na. Disobedient believers. Disobedient believers seem to be abounding in churches today and the church as a whole. Churches are full of carnal, spoiled Christians. Don't stand up tight. Don't care about obeying God's word. Walang pakialam sa Biblia. Maraming Kristiyanong walang pakialam sa gawain ng Diyos. May pakialam sa maraming issues ng buhay. Pero pagdating sa mga bagay ng Diyos, wala siyang pakialam.
They don't care about God's word. It is very sad that disobedient Christians can get you down. Pag-asam ta nakapaspas ka, umay ka makigimong ti Domingo, makaabay mo tay Kristiyano kakabsat, nga nagserserbi ti Apo. Tapos deta lang nga nakakabsat, kasla kung kunam no sigurado ba eh. Di ba? Kasla nalastog pelat lang nga nga takatugaw di tagat disobedient lang nga ro ti Apon. So maka-discourage. Anong gagawin mo? Ipalubos mo nga DJ nga kasasaad na kakabsat kat perjen na tapa nagserbim ti Apo? No. No way. Kat kunam, Lord, I will continue to serve you. Ngam tulungam deti kabsat no anyaman ti rason no apay nga isuna kat mayad adayogin ka, mabaling adada rason na. But please help him, Lord. Number 5. The following things did not move or discourage Paul. Number 5, departing brethren. Departing brethren. No, departing ko na tayo kakabsat, dagiti pumanaw. Amuyo ti church, people come and go. Adda umay, adda man la pumanaw. Praise God, dagiti agtalinaed. Oh, kada kayo nga kakabsat ta Apo, di da Australia, ipakita man, let me encourage you for a while. Naglakat agawis, di ba? Pwede kayong mag-imbita ng napakarami, pwede kayong umabot ng 20 na tao dyan. Pero ilan kaya ang mananatili? Matira ang matibay. Ngayon, matibay ba kayo? By the grace of God. Amen? Ayan. Kaya magpakatibay kayo mga kapatid. Oh, hangkay pa upay iti dakas, hangkay pa upay. Kadigiti departing, kadigiti nagpatpatuloy. Masapol agpatpatuloy kay latan. Oh. So just keep on. Malpas ti pandemya, palubos ti Apo, umay kam dita to, may da kay bautisaran, palubos ti Apo. Praise the Lord. But just keep on. Ti pagsayaatan nakakabsat, no adda pumanaw, adamat isukat ti Apo. Nasakit lang diriknam ka digijay pumanaw kasi na-invest mo't biyag mo kadakwada. Ngem numan pa iti kasta, Paul realized, kasta nga talaga ti ministry. Kunana jay 2 Timothy chapter 4, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Paul was saying, daytoy nga tao ni Demas, kadkadwak ngagserserbi ti Apo, ngam itam pinanawan nakon, tamas mutten nga inayat na, dayti agdama nga lubong. Ket ti panangayat na, kadayti agdama nga lubong, napukawan ti gagar na, nga makipartner kanyak ti panagserbi ti Apo, tasabalin iti ayan, iti joy kan excitement na. Departing brethren. Imanak ko na ni Apostol Pablo, but none of these things move me. Crescens to Galatia, kunana, and to Dalmatia. But what a blessing that today we can preach and talk and be inspired with the life of a man that was not moved in spite of departing brethren. Ti kararag ko ti Apo ko nak, Lord, patib kerenak nga pastor. Amom narigat iti pastor kasi ayatem ti tao tunukwan saktan nakakakabsat. Ngam numampay iti kasta, han nga maupay ken mamingga iti panangayat mo iti tao. Malagip ko, DJ, may isa nga 10 nga points tinaminsang ko na, if you love people, they will hurt you. Love them anyway. If you will do good to people, they will accuse you of ulterior motives. Do good anyway. No pagaramidam na imbag tamay sa nga tao, minsan mamisinterpret na ka. Garamit kalatat na imbag. People with great ideas can be shut down with people with small minds. Think big anyway. As Christians, let's serve God anyway. There are departing brethren, disobedient believers. There are demons that surround us.
adot discouragement, adot darkness ti biyag tayo, let us serve God anyway. Oh. Number 6, amen. Destruction. Adada, di kita'y trahedya nga mapasamak ti biyag ti may sa Kristiyano. Adada, di kita'y sitwasyon nga dumteng kada tayo kakabsat, na duma-duma nga trahedya. When the ship carrying 276 other prisoners to Italy was destroyed by the storm, Paul was there. He was not moved to quit. Naperdi, narakrak, nagluganan da nga bangka. 276 nga prisoner, Paul was one of them. In fact, he used this as the opportunity to lead others to Christ. Folks saw God alive in Paul's life in times of destruction. Uri at trahedya ti biyag ni Apostol Pablo, dagiti tao nakita da iti na biyag nga Diyos ti biyag na. Kat dayjay ti dapat nga panunutan tayo kakabsat, nga no umay ti trahedya kunam apo, temporaryo la digitoy, no anyaman tinapukaw, karbangam apo Diyos, because you gave, you take away, but I want the world to know that these things, although they are gone, you are not gone. And my faith is still alive. I will stand and make a difference. And many times, kakabsat, nakapimpintas nga i-apply mo di Romans 8:28 kadagiti trahedya ti panagbiag. Because you begin to realize that your tragedy maybe is God's strategy. Nakumano Ches, kinan na jay bishop mo, kuna jag buy-buya, awan, nalpaskan, hanam mo dagayam strategy. Our tragedies, mga kapatid, maybe is God's strategy. At plano ti Apo nga di makita. Just hold on to the Lord. Just trust in God and never be moved. Folks saw God in his life, in times of destruction. Number 7, Paul did not allow this to move him. Disease. Sakit. We are not sure all the diseases that affected Paul. But definitely marami. Kasi, kanay nagbibiyahe. Iti disyerto, dandanom, something, it was his eyes. Dahil sakit ti mata na kakabsat. And some say that he was plagued with arthritis. Sino taga kayo the arthritis na? Ti Ilokano na kat arthritis. Ano mariknam kakabsat kat nasakit, arthritis. He was imprisoned in damp dungeon. Agasam deta kakabsat, gapot pa nagserbi na ti Apo. Think how much it offered him. He was beaten by several occasions. Minalmalo da kakabsat, several times. Weakening his body because of injury. Because his discomfort and pain never took him away from his calling. Rather, it strengthened his resolve to go on by his grace. Paunay gan kakabsat. Dayjay nga parikot kat imbes nga isut mangupay king kuana, isupay tinang paturod king kuana kakabsat. Dayjay kuma iti puso at napintas nga tuladan tayo kakabsat. Kat kuna tayo Apo, dagiti aduman nga sumangbay, nga pakarigatan ken mangupay iti panagserbik ken ka. Adadalaeng Apo nga ti puso ket kasla diesel. Habang nga bumaybayag ti taray na bumarbara. Ket habang nga bumarbara, natartaray pay. And lastly, number 8. Death did not move the Apostle Paul. Death was never something he feared. Ado digiti pagbutngan ket ti maysa kadaklan na pagbutngan ti tao patay. But death was never something he feared. Because he said, for to me to live is Christ and to die is gain. Kitam di perspective na di panakatay. It's gain. God help us not to fear death, but to see it for what it is. Anak, di kakabsat ti ipapatay. Kadigiti Kristiyano, ti ipapatay, kat dakkel agungguna.
Kadigiti Kristiyano ti ipapatay, ket panagawid iti dayjay, insagana iti apo nga pagtaengan. Nga pagtaengan, nga ti gate na kakabsat, pearly gate. The foundation of the city was built upon 12 precious stones. The walls was made of jasper, in our local term, crystal, diamond. Streets of gold, the Lord has gone to prepare for us. Kat adon dagiti mun unangam da tayo. Nakita dan ti apo. Nakita dan dayjay nga syudad. Isu nga kakabsat, nagpintas nga habang nga daday ti dayti rabaw iti daga, ibutektekan tayo dayjay na inlangitan nga pagtaengan tayo. Numan awan ti ado nga mangipategken ka iti dayti agdama. Umanay kuman jay ammom nga ipatpateg na katiapo. Because we in this present world, what do we expect? People will change. But God will never change. God is faithful and He will never fail us. What a blessing. These things never move Paul. So ako na for to me to live is Christ. Ngarut ti panagbiag kanyat ket para ken Kristo. Kakabsat, nagpintas dito nga na-i-share ka dito yung message ita nga bigat. At dapat number 2 nang ituloy tayo tumaminsan. First point pa lang dijay. That Paul did not allow himself to be moved by darkness, by discouragement, by demons, by disobedient believers, by departing brethren. Digiti ko natin nga casualties. In every battle, there is a casualty. Digiti awol. Anat awol? Absence without official leave. Nagaw-awan latan. Destruction. He was not moved by disease. And he was not moved by death. Manutaw mo tita Beng? Ag 60 kantunusan din, palubos ti Apo. Nga madanunan pa eh. No ikan nakapay ti Apo ti 5 nga tawen. 5 lang ha. Tumawad sa nga pulo ka no. Only God knows. Baka may sala tawen na eh. So biit ko na, so nabaybayagan, biit. But you know, awang kasayaatan kakabsat nga namidin tayo di agserbi ti Apo. Kakabsat, I beseech you in the Lord. Digito'y nga bambanag nga inak-inbinsa-binsa kada kayo, napadasan amin ni Apostol Pablo. Mabaling aking kagathan nga amin eh, pili ka lang dita, no anyan natatib agda mga mapatpadasam ita, but for Paul, amin napadasan na digito'y. Kat di ka maudyanan ko na I have fought a good fight. Not all fight is good. Only a fight that has eternal value is a good fight. I have finished my course. Ipanagserbi na ti Apo, I have kept the faith. Ti pagsayaatan na kakabsat. No nagserbi ka iti Apo at the heavenly prospect mo. No ti lubong ti sinapol mo, oray nagbalegi ka, awan prospect na di langit detan. Dito'y lang. Naalam ti medalya, award nga na ilubungan, awan di langit. Ngam di pa nagserbim iti Apo at the prospect na nga nailangitan. Paul said, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but also unto them that love His appearing. So anyat mangupay king ka ita. Anyat makadiscourage king ka. Agpatpatuloy kang agserbi ti Apo. Tultuloy tayong agserbi ti Apo kakapsat. Ngan nga ni umaisunan. Ngan nga ni tayo makapagpatak dirty building, palubos ti Apo. So let's keep on going on. All of God's people say,